9, 6, nemam pojma što pričam. Kovasica. Zdravo svima, Vladimir ovdje i dobrodošli u novu epizodu Terarije. E sad, pošto sam odlučio da snimam samo kad bude nešto važno, da se snimi, onda... Da, uplaši me. Ček, morat ću smanjiti malo samo. Slušalicu da ne odzvanja. Znači ja sam tu, ja zauvijek snimam sa Vladom Terariju. Tako je. Ja! Evo! Ajde, pojavati. Dakle, ubili smo u prošloj epizodi Skeletrona. To ste i sami već vidjeli. I onda smo... I onda smo otišli malo u... To jest nismo otišli, nego smo oslobodili dungeon. Ovaj kreten je otišao u dungeon i uzeo jedan već chest. I nemam pojma šta je dobio. Uglavnom, ja sam otišao samo ono da vidim kakav je prolazi sve. I uglavnom, samo smo ovo vidjeli. Samo ovo, ma to nije ništa. I evo šta smo našli, jedino što sam našao, barem ja, Kiki, jeste ovaj ključ. Također smo u igri dobili, to jest, došli su... Aha, ti si dole, čekaj. Pa nisam još dole otišao. Da, došli su još dva lika, to su arms dealer, znači Tony, on nam prodaje municiju, a također je došla i drugi, Tatjana, da. Gdje si ti otišao? Ja sam dole, ja sam Bloody Mary Poppins, spuštam se brzinom. Čekaj me, da, i dok sam igrao u nekom svom svetu, našao sam piramidu i dobio sam chili, letići. Tako da sad sam I can show you the whole world. Mene nikad neće stići. Nemoj sad, čekaj me. Našao sam ti knjigu. Da, također smo dobili i... Čekaj me, sad ću ja. Magiju. Gdje je knjiga? Uzeo sam je za tebe. Daj mi. Catch! Čekaj, i sad gdje to stavim? Tamo gdje držiš. Aj, ne treba mi sekira. I'm firing bullets! The magic bullets! Joj, ne. Moraš mi nekako svetli put. Evo, svetlim put. Dovoljno. Čekaj, dobio sam voodoo doll. Sad možemo opet spavnovati Skeletrona. To, i znaš šta ćemo još? Šta? Ajde, ubijaj. I ono za Cthulhu ćemo, znaš. Šta je ono? Cursed skull! Znam! We are so awesome. I know. Team fight! Oh shit, probašću sam ga. Vlado, hoćeš ti kisset help? Imam. Heal se, ajde. Jedan Skeletron ovaj ruk. A ja imam običan grappling hook. To si ja napravim. Ženi sam se osjećao loše, sam ja ovo uzeo, ali sam trebao. Shut up. Cause I'm king, alilali, alilababa. Vlado, gore je prokleti Skeleton ovaj. Dark Caster, opa pogledaj. Shut up. Vlado! Switch! Šta je? Ovdje mi je neki Skeletron. Kakav sad Skeletron? Misliš Skeleton? Puca me, a daj! Pa vidiš da me puca. Pa ne vidim! Pa vidiš, ali nećeš da vidiš. Uvijek završim. Vidiš, ali nećeš da vidiš. Ajde, sam ću biti ovdje. Sad me lepo čak. Okej. Dok se ja bijem sa gomilama... Ajme, šta je ovo ko govana ih je? Vidi ga, Darkcaster. Ajde, crkni. Vidi se da je mortalitet veći u Srbiji. Pa istina je.
Ebola ih sve napala. Joj! Kasnije ćemo napraviti kuću za Kajlu. Zaboravio sam da smo dobili da smo oslobodili mehaničar. O, čest. Njoj treba kuća kao. Da. A kako ćemo i napraviti drugo... Ha 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 ha. Ali ono teško je. Pa zato ti kažem, treba zajedno da idemo. Pa pazi, borio sam se protiv njih i bilo ih je ko govana. A njihova magija može da prođe kroz zidove, tako da ne vredi mi se zapečati. Pa baciš... Ja ne mogu, moja magija ne ide kroz. Ne, ali baciš na njihovu magiju, tako se njihova poništava. Ajde. Kiki. A? Tu sam! Aha, tu si. Čekaj. Cause I'm king, alilali, alilababa. Fireman! Na 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 na. Na 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 na. Down 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 now 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 din 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 din. Ajme sad čekaj. Okej, čekam. Signaliziram ti, jel vidiš? Ne. Evo vidim te. And I hope you die today. I mean what? You didn't hear nothing. Mine. I see friends shaking hands, saying how you do. They only say I hate you. A koji je sljedeći boss, šta si rekao, neki pauk? Ne pauk, kako te je pauk? Sljedeći boss će da bude Brain of Cthulhu. Brain of Cthulhu, on ima moć da se teleportuje iza tebe kad god dođe. Znači uvijek će se teleportovati. A? Znači uvijek će se teleportovati. Pa u nekom trenutku. Bude svakih 5 sekundi, ja mislim da se teleportuje. Ali to je, pazi, najlakše će ti biti kad budeš, pazi, to ti je znači neki običan leteći mozak. Da. Koji ima oči. Ništa strašno. A i oko sebe ima neke kuglice koje ga štite, ja. Ali nije ga teško poraziti samo ako imaš dobre weapone. A imamo dobre weapone. Najlakše ako imaš Space Gun, opet. Zato što sad ću da pokažem. Space Gun, možda je ovaj Ruthless, kako se zove, Water Bolt, to jest ova magija koju sad pucam bolja, ali ono je brže. Da. Možda brže trošim manu, ali u isto vrijeme, pošto ima na stotine tih. Jao, pa da, ovu magiju bacamo preko mane, ja nisam iskontio. Ma ne. Ja sam upristao 6 mane. Pa brzo se napuni. Znam. Treba barem nekih 10. Mane imamo maksimalno, samo još health fali da nabavimo maksimalno. I to će biti jako teško. Da. Pa ti si već nabavio drugi deo, ti imaš 141, 120. Najteže će biti kad budemo se borili protiv Wall of Flasha u ovom delu igre. Ko je? To je monstrum koji se nalazi u paklu. A kako misliš u ovom delu igre? Pa imaš dva dela igre, imaš ovaj easy mod i imaš hard mod. A kako znaš kad je hard mod? Kad ubiješ Wall of Flash. Kad ubiješ Wall of Flasha onda se oslobode više čudovišta na zemlji.
I to ko govana opet. Imaš duhova, znači, dimana, kerova i tako to. Ajde, Mary Poppins time. Yeah. Aladdin style. Paladin ili Aladin, što se ne zna? Aladdin. Znaš šta je Paladin? Znam šta je Paladin. Šta je Paladin? Paladinova šunka. Paladinova šunka. Sir. A sir? A? To je naš domaći sir. Time! Znaš što nećete čekat. Ne mogu da verujem koji put već. Fuck! Jesi ti otišao sa kompa? Ne. Zalagalo mi je žešće. Aj prvo mi lepo napravimo teleporter. Pa ne možemo, moramo imati određene stvari. Sve ako ne želiš jednostavno da pokupim s neke druge mape. Pokupi se neke druge mape. To sam čekao. I like cheating. I mean what? Aj ozbiljno, ja te čekam u bazi, ti si kod kuće. I opet si crko. Ček samo da ih ubijem. Ko je Kayla? A, to je ovo što je bilo u dungeonu, nema veze, to pojavit će se opet. Suspicious eye. Možemo još dva prizvat. Našao sam još jednu magiju. Okej, ti napravi to nekako, ja... Evo. Luka, dobro. Sad ću da... Hoćeš sutra da izađemo samo nas dvojice? Svejedno mi je. Mogu opet i ove dve, ako što se mene tiče. Samo da ne nađemo Vanju. Ne, nego Zato što... Kako se zove... Ova nije... Gde je sad to što sam uzeo? Našao sam još bolju magiju. Ta ostaje meni. A Luki dajemo ovu knjigu. Jesi ovaj... Ako si nešto laguješ kao. To je setka ti glas. Malo sam ja to jesi. Crko sam dobro. Jesi otišao u drugu mapu? A? Jesi otišao u drugu mapu po teleporteru? Nisam otišao u drugu mapu, sad ću prekinuti epizodu. Dakle, ovo je malo bila smorena epizoda. Nemoj ni postaviti uopšte. Pa postavit ću zbog ovog, kao ubrzano malo, dvorac tur. Ubrzani. Isto ćete neku muziku staviti. Dakle, ako vam se svidao video, šerujte, subscribeujte, lupite to like da me kao najveći kralj koji ste ikad bili, promotujem Kikijev kanal, Little Zikon. I Lukin Butter Warriors. Everybody do the dance now. Tunck. I ako vam se svidao video, već ste čuli što treba da radite i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Kiki, šta ima da kažeš? Pozdrav! Breva! Aj, čao!